Kuyinjabulo ukuthi ngikulethele sinkwa lesinemsoco, sinkwa lesinemandla, sinkwa lesivela ezulwini. Ngako ngineliciniso ukuthi emandla kaNkulunkulu aba kuwe usadla lesinkwa uvuseleleke emoyeni wakho. Singumthandazo lokuba seFesu 3 verse 19. Yebo, nekulwati lothando lwakhe lolwendlula konke kwati kuze ngigcwaliswe kube kuphelela konke kwaNkulunkulu, being filled with the fullness of God. Wena nami silithempeli laNkulunkulu. We must be filled. Kumele sigcwaliswe kuphelela konke kwaNkulunkulu. Kubese kwentekani-ke masigcwala kuphelela konke kwaNkulunkulu. Khumbula kuphelela konke kwaNkulunkulu kusho Moya loNgcwele, kusho Indvodzana, kusho uNkulunkulu Babe. Bahlale bacamalade ngekuphelela kwabo empilweni yakho. Lokhu kusho nawo umfanekiso lengifuna ukukulethela wona mawutifundzela nje encwadzini yemakhosi ekucala sahluko 8 ufunze verse 10 na 11 utawukhanza lapho ukuthi iBhayibheli lisitshela ngebapristi ukuthi abazange basakwati kuchubeka nekwenta inkonzo yabo ngenxa yelifu lelagcwalisa lithempeli. Inkhatimulo yasimakadze yaligcwalisa leli thempeli. Bapristi labe ba-legally committed ukuthi bafeze inkonzo ethempelini ngesikhathi bukhona baNkulunkulu bugcwalisa leli thempeli, bagcina baphuma bema. They were suspended by the presence of God. Bukhona bekuphelela kwaNkulunkulu kwenda inkonzo yabapristi lebeyivumelekile ingasachubeki. Kunetintfo empilweni yethu lesitivumela ngekungalaleli uNkulunkulu ngesono sethu. Kunetintfo empilweni yethu ngesono salabanye leti bese ticala kusebenta la empilweni yethu. Unfortunately tisebenta lokubi etimpilweni tethu. Njengekuthi nje mangabe uke wona kubese kuba nema-feelings of guilt langesukuwe. Noma sewusivumile sono sakho uNkulunkulu akuthethelele wageza nembeza wakho, but feelings of guilt kushoni kudiva uguilt kusho kuba njengendvodzana yelahleko leyabuyela ekhaya yathi babe angisafanele. Ukhanze ukuthi imicabango yakho uthi vele ungasafanelwe ngilokuhle. Ukhanze ukuthi awusafanele kwentelwa lokuhle, awukwemukeli lokuhle. Ukhanze ukuthi ama-feelings of guilt enta ukuthi ungasafuni ngisho kungathiwa sicela uthandaze uthi angisafanele, noma ngakuthiwa sicela ulethe livi laNkulunkulu uve ukuthi angisafanele, ustive usitsha lesingcolile. Those feelings of guilt. Lo mthandazo-ke lamhla uthi kwangathi uNkulunkulu angagcwalisa leli thempeli lelinguwe kuze kuthi those feelings of guilt lebeti ne-legal ground that they may cease their operation right now. Lokunye ama-feelings of shame. I-shame kuhamba ubhekise inhloko yakho phasi ngalokwendile noma lokwendiwe ngilabanye kuwe. Kwakwenda wativela ungcolile, awusakhona ukuphakamisa inhloko yakho, uva uso ashamed, uva ngathi uyanuka, kumbe neliphunga laloko lokwendeka kuwe solo lahlala kuwe. Lamuhla lo mthandazo uthi kwangathi uNkulunkulu abengagcwalisa ngebukhona bakhe leli thempeli lelinguwe, so that the feelings of shame may cease their legal ground today. Not even today, but right now. Kulokunye uyati ukuthi ama-feelings of failure angahlala nawe ngisho sowengcile esigabeni sekwehluleka, athola a legal ground ngekuthi
uke wetama kwenta tinto kanengi, ngesikhathi tichubeka tingendeki wetama tingendeki, ugcina uthatha ngekuthi lama-feelings of failure are there to stay, atawuhlala nawe. Ngisho ungakezami udiva usehluleki, kepha umthandazo uthi uNkulunkulu akagcwalise leli thempeli ngebukhona bakhe, utive ubuyele emandleni ukuthi kukhona longakwenda kwendeke, you can still succeed. Lokunye lekumele sibe nako, uNkulunkulu agcwalise leli thempeli leli nguwe ngema-feelings of hopelessness, labe kathole a legal ground bese uhledi ugadzile kanengi kadze, ukhanza ukuthi lamamasela akho ekulinza kwangathi sekaba weak. Kepha ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu agcwalise leli thempeli leli nguwe ngebukhona bakhe, ngoba uNkulunkulu wethu, he is God of hope. Likusasa lakho ligcwale lithemba ngesikhathi uNkulunkulu agcwalisa leli thempeli. Usho njalo lo mthandazo lamhla ungumthanazo wenkululeko, kepha ukhululeka kanjani? Ukhululeka ngesikhathi uNkulunkulu agcwalisa leli thempeli. Makaligcwalisa leli thempeli, lebe sekucale kwenta umsebenzi wekwehlulekisa, wekuthi vele ungafanele, shall cease its operation now and forevermore. Akabongwe Jesu wethu. Amen.